Akukho lula esintwini bantu bakithi, akukho lula esintwini. Siyasebenza imihla namalanga, asinaso isikhathi sokuphumula thina. Sikhanda ibutho lemali, ibutho eliphilayo. Wena ongabe usebenza ngomcabango, thina sisebenza ngomcabango, sisebenza ngale ndlela esiyiboniswa ngamakhosi ethu. Amakhosi ethu lokho asibonisa khona yikho esikwenzayo. Siphethe-ke la lo mfana omnyama, ingcino yemasi, ingcino yemasi eletha imali. Okunye angeke sikukhulume ukuthi yini. Sikhanda izinto ziphile, sikhanda izinto ziphile. Wena ufuna into yokuphila, nansi into yokuphila, into yokuphila engunaphakade, into yokuphila engenakho ukuphumula, into yokuphila esebenza ubusuku nemini. Le nto ifuna indoda, hhayi indojelana, hhayi indojelana esinakho ukuthikaza, esinokwesaba. Sisebenza ngebutho, ibutho eliphilayo manje. Indoda ezovuka ikhulume nawe ebusuku, indoda ezokhuluma nawe emini, okuzomele uyizwisise lokhu ekutshela khona nalokhu nawe oyitshela khona okudingayo. Iyo le ndoda. Ayifuni umuntu oligwala, ayifuni umuntu onokwesaba, ayifuni umuntu onokuthikaza. Ifuna indoda eqinileyo, indoda esikwaziyo ekufunayo empilweni yayo, hhayi le esathikaza, hhayi leyo osafuna kusetshenzwe ngendlela afuna ngayo. Ifuna indoda efuna le ndoda isebenze ngendlela efuna ngakhona. Asisho ukuthi uma ngabe isebenza ngendlela efuna ngakhona ichitha igazi noma idinga igazi. Indoda le iyasebenzela, iyayitshela into khona oyifunayo, izokulethela ubusuku nemini. Kodwa ayizi-cheap le ndoda, le ndoda ayizi-cheap. Wena uthi amafutha esandawana abomvu, ima kancane. Hambe ethenga la ka-R10 abomvu, hhayi lawa owabona la. Thina sisebenzisa amafutha esandawana abomvu, asiwasebenzisi. Sifuna indoda eqinileyo, indoda ekwaziyo into eyifunayo, indoda ezosho iphathe u-50,000 izothatha le sandawana, izoyinikeza ngo-50,000, ezokwazi ukuthi yona ngenyanga ngenyanga iyasinikeza 100,000 kulesi sandawana. Leyo 100,000 izoyiphuma kulesi sandawana, hhayi ukuthi ubuze imibuzo eminingi. Wena uma ufuna isandawana esiphilayo nansi, woza no-50,000 sikunikeze, uzobhadala u-100,000 inyanga nenyanga. Lezo nyanga esivumelene ngazo, hhayi ngeke ngikutshele zona ukuthi izinyanga ezingakhi. Xhumana noDlozi Khulu 0832 066 954.